ni side banye to anu bakampereza sente nimba naza gukora nje nani ngoro banye to naremu bakampa sente nje ninza gukora but now bine parties simba wagundi nika management yakajanga kutayo flash batereche shongo nyine cheshonguro kisya hati ngugu nyine cheshonguro chechu sina wendo teka siziri na laptop yange ande bakegura Uganda hati bona ba DJ bitu babona n'abaganda b'abanyankore bitu baso konka nimbashaba ninga ngabe nimbashaba ngo campus tuzikumara tuzikuyamba ntwenda connection everywhere tukamanya nyu uyangira futira music yanje nyinshi kandi mbasa kuyamba n'ibintu bingi ubwiro bingi nimbita into social life nyinshi kandi uzafutunga ikizu mwene babe mushemerere no mainsa echechi birari Dr. Chameleon echa stage ye wa byaro mcheri ugasharura ebihimba no yebuza ebihimba bibyarga hina biro mcheri so echo kubyara nicyo kusharura Chameleon kwara yabire mitwe mbi ibintu by'umbantu butari businge umbantu abantu abe biba kubona bagambo sometimes ranga nashiwira jata ano this is enough please stop there so umshije umwegura ninsasu baba promoter abadiri musente zabo zikafu konga wenkawe tinga umusasu banizo banere it is okay chimushimiriri yes tuwatera mnongo mtingu biyi ashi utomujira ko kumusasa kenshi akakora akajimbereza video yurahuriye najigamba oninga rajipostingira ho wade then why should I have to appreciate him manya wakore birunju ine kukora ki kubisimirwa tingu maba yabeze irye ngambo nkahura we story y'Echeshongoro cyanyu obazabe ururyo rugambo nyo kufuna nyenda nguntifone ngo koryo wa pade nkandi wa bamweto ha producer Bless touch akashanga no nkani nkore Echeshongoro cyanje ija izire gukora karango ka Uganda Cranes na mutima by then Uganda Cranes kuza kuzumu African Cup of Nations kwizire program cha collabo na Chameleon program nawe ashanga ninkora kwata mu studio batujyanga umunene yija mushori yes omurebe wito murungi wa NKORE Media TV nibigenda bitoko nakora musya wasibota we bare buri mu mugono gwa atahingaro we bare buri cori ikora kandi tusima ruhanga bwo kuba tukinya magara nondeba nanye ndihani nkwereza ntibakiricirinde ntujyangu mukama yo bare abwicunjo cy'amagara nicyo cy'amani tubasima abwo kutukunda mukasubscribinga mukawatchinga video zitu mukakunda ubuhereza bwitu kandi mukatubereraho obwire bwo no butwamara ntukora ni 22 yo kuja mutuza kombeka industry yetu ya Western Uganda tombeka ihanga mu burenje bwizoba nitwe tukuruga hano mu rumbo rwambara tukwereza tukuruga offices zitu zijyaho ahaje rukwago plaza niho tukwereza tukuruga nyowe izina ryanje ndi Beazine Zj Celeb wambara kandi nije of course nimba nkwinire chamani erizoba ningashi eshaheje nyine na n'umuntu utakubasagurusya izina zye teri kubasagurukwa wanote bya history ningashi enkorakorana ya music yitu ya Western Uganda onyine ni Jeno omundongweji mutakaja nkande no mutezi wa masasi generali byona nimbikoraza byona no wante kansani ifita akabundu akabundu ngene kari yanyirire hari iwe ngaha yuhumura no buteka wasiba cyose ndije mazima no gamba nashimirwa kuba NKORE Media TV NKORE Media nore birungo kutubyongeremo ate kintu namustira revu kunkaka kati akataka NKORE manya NKORE ya kandi NKORE no kandi kintu nomukikoraje insimo buhereza wanyu nimba followinga nyo mumba subscribers banyu buri kuvayo ninzayo ndeba no kandi uryumwe nindira abakutuma turyaha nitu because kuri utari mu ndongo ningashi utaragiremo nitwe hakabe hatine nshonge yagize ngo tuje nitwe tugamba entertainment Jeno banzora musi abahagizi bawe abarebe ba NKORE Media abahagizi banje ufukira munongo mburengero izoba nihangariona nabanda bakubasa kubantu bareba NKORE Media TV kuga mu mahanga gandi nimbasima kandi nshabamu kama ngo ahereza amagara abarinde tube tukiruhuka nanyampereza amagara kukuba nimbahereza hati nebero byona amina ni techo uri kutureba ubwo ni Jeno
Geeon kandi turi hari NKORE Media tuganira mu kimwe bibiri General Geeon obwiro bubona obwo biro ohunamemu na mnonga social media physically kurebeka physically music yo etwire neje ntujireba obwiro bubwona oryari ki nureba ko kura na nemirimo yiyongera kandi ko kutunga na sente n'ubuvunanizo bwiyongera yebare ati wagamba cyo sente aho nimba ninkwete so tuba turiyo ko tukuremera metari yemwe nemwe obwiro bwingi no kwitari ya music kandi na music nayo ushanga music neja mu gihurikiza konga no mwaka wa mutandebiri nimba ndiyo nimbehereza. The jungle rastas never die. Nah, they don't. If they die, they can't decay. Tubakwasa kujuda. Inde kuruguma konga tunashyeho ibishunguru nkabena. Hariho ikikuru, hariho icupa, nyine kintu bakita cunde nyugunyu. Cunde nyugunyu gihindure. Izine koteine magufa cunda. Cunde nyugunyu gihindure. Izine koteine mama. Orumun ebyo nebiryo nibiza then nyine collabo na no mishino mweta shamike kisho umuntu wacete mbaga then nabandi anytime ya kandi planning kugira ngo umwaka wo gumukama yamperiza amagarana na plan zanje zaraba muje ntekateka kubakora the best of General Geeon. All right, aho nyine twahumura General Geeon ya tujati the best of General Geeon. Tuwa marubire buringo tukayeruka show yawe ya Mbarara ubana mwaka nyote ngakoraga concert ninga ene launch kuyandandika music ninzo mbivure by'abandi ninga ba promoters batebekana sa shows nzayo but tinga koraga nyewe nkanye kugira ngo this is a concert ya Geeon ninga in event says turarebere uriwe wijoringa main face no ebyo byose rero na nije imbere ndiga bushenya Valentine's Day ninyembe nikora show shangangirho umuntu umwe kandi gitera ngikinga so tikwetengesa azurunga azuriya yanshashura ka senteke nyondo kugenda ngakora ubandi ho nyenka ubayataha abandi kinebuzo kushemeza abandi yeah Bible bashemererwa yose twaturari NKORE Media katwini General Geeon tubasima mwina bakusupportinga big shout outs to my brother Martin Fashions kurugaho is a view complex gona jangu echo kujwara na chikwasaganya so General Geeon mwamwe n'uryo muri Mbarara Martin Fashions nyendo kimanye ngo ndiyo ninyija undagumena ko muri Mbarara ninga nabandi omu ekikumbaniza kubana inchiho wawe mukama echo chawa Jeno katugaruka wawe titukubasaganira music ningo umuntu wone rwego kutakubasagamba music ya burenje bwizoba entertainment industry kutwariza hamwe atatire mu izina General Geeon inchimanyisa chi amagaraga wiwe inchimanyisa ni mpurani mbanye no kwesima kwa mani kushanga ngunyi ni tafari ningo msinjo guntera music ya burenje bwizoba ninsimira mukama kandi nisima mukama kumpereza amagaro kashanga ngo tindi kurigaho tine winkuza ni ndebe kaje every day every time ibintu binyuma abantu bona babaye cupa noriya bamwe buri yo ankika buri mba muhereza no yawo ne cya buri yo manya Abeshongozi but we don't have celebrities in Mbarara. That's why when you go to those bars you don't find celebrity, you have showbiz. Wata Mbarara tahembere iwata bamanye nguru oyizo shanga umwana yishirikirenga kuri yo mukashondo gwara nkoku ayishwekira hamwe yati no yishirika nguribwo wanje ngutini celebrity tubavugana ko jangu ba celebrity celebrity we no abashoira umunjo ninga abantu barigumaduka gabo ngo bariyo bareba nanka Omweshongozi wa Mbarara ngo bariyo narabaho taru so muri Mbarara Abeshongozi na ba celebrity bakamenyere showbiz cyo kumenya showbiz kushoza kusasanya takaranya kutahembera
izo nizo showbiz urugansi tukatura mu Geeon yaryo Mbarara rero umubare kumanya ngo ari oyi ne kuba nugamba n'izina ryanjye aho none ukora cyo Mbarara oyi ne kuba no hurra music yanjye DJ ne kuba nagitera oyi ne kuba nondeba physical ukunde utoga kashija ngakukashitamya twadi nguza kuzahari yankataho byahudu ngadawe nanga nkeshwe kamisho ashi Geeon yakamubine kupiringa oyi ne kumanya image yo mushije gukunda mbugane niwe wenyini utambugana hariyo katandika kubusa buso banu we baturetera ndijo nashana nkawa image Oija Geeon or joining the music, it was, I think, when I hear it was 2012. Oko twire Omweshongozi before. Nkandi umukwayazi nawe nishongoramo but kunashikize naenda nkore ku masho music. Aho henyine ahiwijero mu industry yitu ya burenje bwizoba ukashanga mu ba charity ba chazi ba ogabo kufu Don Baramu abuti washaze mu kugira ngo kanjoyininga abantu abo nyonkani nkunda music tine wanyi inspiring ngire kuzo music nyonkanye it was my passion and nkarunda ngakura televiroto byanje naronda ba produce actually Baramu no muntu nabandize kunywana mu industry ngansi ba studio yindi kubakinga Abeshongozi abandi akibayine show ushanga nyine kugenda kuzina stage twaraza kubaka katenurize kandi nganye neceshongora okota kabiri kweshongora ninye nabemba ninzina a stage ya Baramu ayine byeshongora ibi bya bintu bikwato birobo bya reggaeton atawuzo yonka king dancer penda manyanya no gahenda chunde nyugu obirobo nkabandi muchenka ni chunde nyugu mama yes tutina General Geeon orukutureba ntuganira mu kimwe yes ati ko kuja yeso kagobere biroto byawe kunka ntureba abo abana bazarirwe kuno mu Western Uganda abanensenure ba Tinkusasibwa from here bakashara mu baza korera Kampala baba nibo batanditira music iwe abwenci wagize ati nanye kanza kandi Kampala abamwe binenteka tekeri kugira ngo yatanditira Kampala nibwo aratere Uganda no ikici n'umurimo passion yawe cye kukujemana cyo gukora aho kuborohona no kuburya hero wasafite ibishunguro bikwata aho mu Uganda kandi utari mu Uganda so icyo kuba Kampala kikuzira Omweshongozi wa Kampala kuba Omweshongozi wa burengero izo that's why ntugira ngo Tonix no barabe yatandikira ko shunguro Uganda kungana izo baninsenure ko kuza kugamba ushangana bamangu n'Omweshongozi wa Konwe ba Juliana kanyumuzi rweshongoro Uganda bano bamangu n'Abeshongozi bankai baburengero izo bano afudi so tikine obor foot potro obor kabare obor Kampala obor kotido obor chi as long as message yawe yani basa reaching out your audience Omuyecho Geeon among your history abecheshongoro kitakuja kurugo mu magara g'abantu nanoma tugabantu cyo ohamirarinye ntunda utuka brief history aba muntu musiyari arumuna turebeje shaha atuye na hura Geeon kunkataka hura gacigambo cye omukano of course ito aba media tuine enyikirizo ri kugira ngo every minute you get a new audience no final omuntu musi wakureba musi wakurikiza tuka brief history about ohamirarinye song kikatandikira ato wirobo ngabanyinera tuka emtime keta kakarubire nke hata bana bataka gihenza henze so kwabe ukunda so kwabe za kwandika cyeshunguro besinga that feeling that you have at that moment and then you write it from your heart bakireba ati batujya ko gukira yageza gubungo ndijo yayiza yaguhenda yakusige byondo stress kurya hamutwe to kuzagarika kola the best from the heart like you've done before. Yes, we try to compose, we try to gamba hambera na nebindi konka that feeling no one in that time utine stress utine chi or composing the chintu from the passion, from the feeling. Yes. Nakishika kurumi kandi kandumya nkaba ninkenda okano kende nikumugambira kana abihurashe niyo vibe hona to hamara ari akanda abantu bona babiri bona bimba ndeba bamweturura ndibuna barya bayayi because nkanimba manye
kandi bakaba tinira by then nyina abenjine yenyo n'abandi babenu bamwenda bakaba batajini tubajini nabo yayi they users nenda kumukozesa so hatushara mutu hamirari ndabantu bona nabo ukano mabanta bafunero abakundwa ninga bafunera bakazaceshongoro ati hariho nkora tikugambire abana bakatwarenda abashirira bakashwera bakazi nacho icho ngikozire no maku uniting abantu in a relationship nacho ticyangwe kushanga uryaho umwana nakora autobook arya ishomero atamuhamera harinye akatsindikira mugenzi akibaka horkize ndibona naba amanyanguru yari tecyari unamugambira amazima n'amazima ati weje uri kuzunga umushikina batakureba namanyoriya so ngerezeho na contributing relationships z'abantu harukundo z'abantu nayo mbekera abantu amaka yes no tureba ari NKORE Media TV country Beazine Zj Celeb Mbarara tukina Geeon let's come back tucyatambura na Geeon kubujero mu industry hine oku music ya twistingire kugira ngo ebyeshongore bitwabe tuhurira omuri bacazi generation ejo kuwijire wareta muroiji wareta munabandi ba megaton hino ku music ya twistingire okijana kakoriyo kugira ngo twistingire nangazo music ndikujimanya kandi nkani manya ebyabebiru abeshunguzi bani beshungura ngani ngoraki ngani mbimanya so by then ukoshanga abeshunguzi nibeshungura bande riye yakare yaba nanka ba Mariamu Ndagire ba Kaserini kusasira ejo bande ejo yakarejo ba message so kunezire najya advancing najya banaizinga mukachi so when you organize something kandi abantu bakachachira so yaba trend kwayo so abana bagikunda and then generation yatandikiraho abuju bakaba bariyoko ngoko zabushenyi bariyo bajya kunkaka keshongoro mbranye ndanye shongore nko guy and nanye nagandi umuntu mbunja kushikirwa bija bambikirira naba yamba muri yabo hari muri bona nawe na Regi nabandi ubwiro bwo kuba yakirero Regi kuba 20 mu history according to the research niyo muntu yashikirireho munonga akwika Mbara kikakunuya bakija na studio na Nyanji na studio ya Nyanji tukajombeka twena plywood zibi kibiki twena tukozesa manu gite wadon bara mungana arigire yonatire hit ya hamera ari nyine nkameze nkashatu by then Regi yake nice shunguro cyamarari akwanka manyangire bushenyi twatu niyo show na Alan Tonics then nubona amanya bija banyegambira na Nyanji nabakira nabashemerwa twasharinga contacts so ngana advising Nyanji diga yo bushenyi jangahi Jambara you are good producer jangahi na uranice shungu cya Regi cyamarari kibonire najantu bakore ki Jambara so nauga ya bayinga idea ninga nabucyabe cyumurumu wenkawe Jambara kwiziro mu bantira haza twafurika twija studio muhabe hariyo buraro bona twatandikiraho live studio twajombeka twena soundproof buri kimwe cyona tukozese mikono yitu nabandi abakoza byabirene then nikugambira Regi numanye jitani kifutura twena twatanga futura twena na promoting studio ya Nyanji yaba among the best studio. He was actually mbiro unwabe the best producer to abetwina wani studio ko zatunga moko witwatura Nyanji yatiribye shongoro byakwata twam promoting music ya Zalib machire generation yahinduka mwatuyo muri biri ibintu byahinduka na music nkada abantu bagikunda kunka okwa advancinga nekintu kirungi music ejo hino kuyabiri tatirwa ngo umuntu agifiri ngo Mabara na munongo mahanga futirwa ekitafutirwa Mbara kunke byeshongore bitukano shangano babitero mu Mabara mu mabaga ushanga mbwenu kiri versatile kunka byeshongore kushanga mushino tware myaka ngayo tahurike shongoro cya Ronald Mainjo mba mushanga kayo Mbara ngo wazo musigini cya Orano baterike shongoro cya Ronald Mainjo
So ni checho just urbanizing, advancing music igatandikira generation yanjye na Rage ijaba Megatoni ijabandi ba Matt Henry ati mbabo bati Paulo na nabandi music yakurakurana mbabo ba nanka ugumisho Omega 256 ba Pen Patra ba music yanura bona ya bona bari muni betororera Geeon no okutaho muki akatika kakarika makunabye kamukaza ho wakoreza echo ningaruka nkubuze kibuzo ntechi ekintu nkecho wano kireba teriho mu history ni kikabenje manyisa wabirerege no reba ekintu ekinkukira yokunda nugamba mazima kuno jango Abeshongozi abantu barigayo akagamba mazima ncyongera audience ye kandi tikumushwaza kugira utinanka utinyonka yamba Geeon iki ninga Geeon akanyambe iki tikini kikushara kuno jango abantu barigayo bakagamba mazima kajanti iwe ukanyambe iki nkibanyine concert nkejo nkehayo abantu bamwe bashatu bana abanyambere nka contributing it's additional respect to those people but itoniteka ngo waguma buhunamire orukore cyawo abantu no mwangu cyawe ni ukiyumbikira ni wiwenka nani sima barasta cyazi no abana twara umushozi tukuza kweshongura takumpa sente kungana mpereza stage nishongura keshongura kanje abantu bakakunda next time naisha natandika garika yonyenka ntamwini ahiya kutwirenka katene raiza nagarika yonyenka nakora sente ashireba hato gumuntu wamwebwa utamusimire no ba wamurya zamanye naranga takungera ashireba ahine ene promoter ninga radio presenter katugirenka ngoko kureba Daniel ogu ngoko kure DJ West kure bini kibungira industry tarigiri yokabasima uka appreciatinga you're wrong. So nyenda Abeshongozi baburengero zo bejo kusima kandi bejo kumanya ngo hatariho bantu iwo Omweshongozi tukuza kubaho aba bantu batuturu imo kwijukanya ho interview shahezi ekazombantu ekazombagizi ekatrendinga n'abantu akusimira cyamanyisa myonyenga n'inyirya zamana. So we need to learn how to appreciate these people who are contributing a lot on our industry. Omuriyoto Geeon twagaruka iwe ni mazina ki go kuhereza ku rugo joininga industry ago kujotogo muntu na nugo bamanyise kintu cyango yesi bona bafana zina no muntu we norahurire cyeshongoro cyawe katisindi cyamutayibona na konjera kunkaro umuntu wo kujota nantagambira izina ryo gumuntu nyowe nkanye abantu nibingi nyowe tinga basa kubeha ngumbiri habwanje nyumbiri habwa abantu kunkunywana ni nywana tinyine mwebye kugira ngo hati natwarwanira izoba nyinshike niza kugira ngo blood nsasira abo nshongeje neji maybe tugire ubutekerezana nshobize koraki nsasira but I don't want to lose you bachireba so nubingi kuza kugamba industry ya burengero izoba noza gamba wagamba baramu na gambire natandikire na baramu wagamba rasta chazi nkiriyo Mbeshongozi wagamba ugabo kufa kene bakani bageta Ankole wa Enjozi atutwara zaiza kweshongura. Those are platforms ezo batuterero bachireba waza gamba ba producers waza gamba Nyanji waza gamba umwana Alpha Bruno waza gamba arugayino bamweta JK JK studio ejeje karetwa omugenzi David Kwanda na Happy Alex nibo baretse rogo JK akari producer wa Kampala bamureta kunuyi kunga main la kari umurokore ari kutera band music nachi main le kunga aka contributing cyangwa industry ya na munongo mu gospel waza gamba karhundijo gayo karumweta Amisi akari producer yes waza gamba Star Shooters ukora videos izo videos zabane zona nwabe nakora na shooting waza gamba Rose waza gamba Ergon Studios n'abantu bingi but ito ngabeshongozi we don't come out to appreciate these people. Understand? Waza gamba ba Dan MVP waza gamba ba Filbert waza gamba ba akarumchara kanakora radio studio kana mwetwa mchara kabagambe Kireya Chopa waza gamba ba kabagambe nibingi
konka Abeshongozi tubakurugayo They kubahereza don't appreciate. kuba credit They don't. They should come out and appreciate these people. No matter how oba yarigiro media oba kiri umukunka ine kiyakoze. And ubwiro w'abantu abakabatera music hit without any pay. Odamwiri na iwe chikumyo kano chiyanga. Tukata zine sinde. Sinde tukata zine. But these people played our music everywhere. David do wakabyatire music y'Abeshongozi baburengera izuba. Rega ngambira Abeshongozi baburengera izuba tubine senti. Nuro. Mwana abana batuterere ho mubiri. Twaragaye twaba bakabi kandi twayimanya ngo ito turi abakabi. But we're not appreciating these people. Understand? So, nisha Abeshongozi abo yibari bona. Bamanye ngo umusingi gwabo gwona nubo kuzahiguru. Kongo umusingi gwago taro. Nahiguru to gumayo. Norugayo. So no hanuka bana yeah tutine General Geeon kandi twasigaza ubwire buce Geeon biyite bikufayo umuntu yakozere byinji nimuganira kuba nurundi cura ariko iyo kibura urundi cire yacona ncetaga kugambaho nawe Geeon tuja ntugaruka ari acinte curu muno plan njera bahageze bahogo mwaka ni plan cyo yobinire edisha management yo muneha size nyine management insya bageta as on music as on management niyo ndukora nayo nkareba ukora nyinka n'icenda as on management yes izina kuninkariswa mwakora izina ndisya no wa Kampala konka is a good producer na akora videos documentaries films from industry cyakora nakimanya so guy kan na unkankozire nawe before taka signingira ngabanza nakora nawo projects zanje kutandikira hari yesi no ya shootingire video ikirare no ya shootingire video omwiru wanje no ya shootingire video so cyamanyisa nk'umuntu numba mwamanyana areba to muntu ogwa rumumuramwa ntubasakora twene then yayija ya na reta idea yanje yajibayinga twasigninga contract and we are progressing, we are working together. So right now, General Geeon are under as on management. Trez nation ejo ne yanje nkanye obundi contract kuriya kuyakwayo ejo te kurigabona eguma akuve ejo ne yomuka nako muka kari abashija abacuza abo baguma aho harubaje totagarga harubajuru aho ntuba sindi kukaza kuri aho twine nsonga nikwetegeza General Geeon wetwine katishimwe tuganira cyamwe ibiri eshahoji watugambira album yo muno okoraho watugambira ngo ori muno preparing the best of General Geeon for the first time in my music career okurujere byokozere byinji tokwetaga kora festival tutere festival at festival nekintu kishekizire kunga bano kishobora abantu ni kukibashobora mnonga kugira ngo bacetegereze kunga abanyangore bahanagamba concert they easily understand what we bunkorere music emikagwe yinyine maro kugira ngo oyine ba fans in fan base ngaro kushanga oyine mikago kugira ngo nyone mukakora concert no buna kugira ngo nyenda kora VIP concert ntambuze kadi tebo ntunde tebo zonka harbanywano banje nimbasa kutunda tebo zikushika 10 kandi buri tebo ndukutunde mutwaro 50 ngishungura abantu nkoreki ntize zahange champerize no kurunda abantu kandi abantu abo abamperize then yagarika yamperize umugisha ukongeraho fan base ba fans and die hards na bombeini ekinta ba fans zaba no bareba bono bagenda nekiro ninka bamaraye kuko boine hiti nibagenda niwe kuko batagine nankanye kare yajine bajangoriya kahwamu hatiriya nuwaro bachireba so they are not consistent but with friends it's a big something beautiful akuba for us itwa abakuza ground na nabakoza social media mununga akwantu nanja social media ni interacting na audience mununga iwe cyo kubasa kuba bizo butakora nini ndoba ngo Geeon omuntu wa Geeon wini die hard uno bwuko muje utogu yakora hit takutoko mubiha ngogu nateza Geeon icyo nico nayombekire being real umuntu kwereza umurimo utambuzabuze ukagenda ukamukora nyo tari umuntu urampira umurimo nabura fuzo yinka gukora kandi kwako bari munywano wanje tinkwenda senteze
ninza yumukorera nkamwana wanje ako na unyenche kare na nyamba ninga yusire na nyamba imwe mutakureba mu kamera mutakora ki so munyonte iriho obwire bwanje nabuhereza abantu na nemirimo yanje nagisavinga abantu kurigirira umumbera z'abantu abo kunkurivinga nabo so nuza kunshanga stage ya boda boda hariya ushange nyina abana banje turi tuganira ntutera urwa tuzo mu taxi park uza kunshanga n'abantu banje ntutera urwa akuba nkurira ubudia ho yite banywani bawe muze kwavinga tuyirunde ina buruho kunshanga no shanga aba bantu bugumana butakata kurgaho nibakongeraho ikintu cy'amantu tuni cyo kumugambira ngo hatananka yiwakabi yakoziriki ninkutegereza General Geeon shaheji wakozereho n'abashongozi ba Kampala tuniyo collabos nke ya bitone ni collabo kabanza na Chameleon ya nyuma video nakora na bitone nakora n'umujono mweta focus jesho ngo nakita siri kukabya ati ngoze n'umushino mweta shamike audio video neza kubone shora soon nena n'izindi yo ninkora zintakabasa kugamba ziza kubana zijo ziri pending umuriyo cyo cinkuretere eco ncanje mansa ngo ogerezo kutaho rutindo kuruga Western Uganda kunguzo kubanza no mu burengero izoba gukora na best 3 in Uganda, one of the best 3 in Uganda nangwa abinjo bakujya number 1 East African number 1 ako kinabe ni nyenda nkani nyenda kunani nyenda kunuya nanye ndikura ngo nchitiri dikananye ndundi yuri kukirayo mbinwe nakora nawo ngaba baganda aba bini mu ruzungu rwinji bakwetegereza ari mu bakata mu politics za music ibintu bakakita mu byaye bwinji cyo kurebera nambwe no bumwe bikumbaho mu concert zezo titi mwene babe mushemerere Dr. No maisa echechi biwari Dr. Chameleon echa stage ye wa byaro mcheri ugasharura evimba no yebuza evimba bibyarga hina biro mcheri so echo kubyara nicyo kusharura Chameleon kwara yabire mitwe mbi ibintu byumbantu butari businjo mbantu abantu abe bibe kubona bagambo sometimes ranga nashiwira jata ano this is enough please stop there omushijo mwegura ninsasu baba promoter abadiri musente zabo zikafu kwanga wenkawe tinga umusasu banizo banere it is okay kimushimiriri yes tuwatera mnongo mtingu bi hashi utomujira ko kumusasa kenchi akakora akajimbereza video yura uri najigamba oninga raji posting ho wade then why should I have to appreciate him manya wakore birunju ini kukora ki kubisimirwa tingu mababa yabe zirye ngambo nkahura wo story yece shongoro cyanyu bazabe ururyo rugambo nyo kufuna nyenda nguntifone ngo koryo wa pade nkandi wa bamweto ha producer Bless Touch akashanga no nkani nkoreche shongoro cyanje ija izire gukora karango ka Uganda Cranes na mutima by then Uganda Cranes kuza kuzumu African Cup of Nations kwizire program cha collabo na Chameleon program nawe ashanga ninkora kwata mu studio batujyango munene yija mushori babarigire koreche shongoro cyagataho na agatako na nogo umujo munyarwanda jata amusi mukomeo tugarako mu studio akaranku yabe nakora ko yahirize ka recordinga yajyango tutema maraka gukoze kwaniwe namaraka menji tuhatamwa maraka kuyabe nashora gaye igura project yanje ndonge tandika gamba ked agarka abuza tikisungune cyo hante ne cyanje ati nze nkuwadde murongo wadde nuwe ya voice ingire ake backinga ntaka kozire chorus ntaka tiri muna bitwika under my track utine tuwatire mu nangwa n'ubucyaka bikigambo nacyo akambuza chorus etegezaki namushubura yavuisinga yaheza yangira kati tugenda kora video yagambira producer byo nabyo nambi kwasiza ngazengerera ngarundo mushija for the video nashika ku meeting bakabenda kunjiriza kundaga ngakurya heho kandi uri kumureba hati nayibuza nindonde byo kurya
mbuziro cyo kurya naza kumpereza nothing, and I had to let it go. And then kuna kozire cyeshongoro na bitone we nkamushanga mu studio mja live nkoko kumayibya beshongozi vibe yakwata twakora cyeshongoro twakozire cyeshongoro Chameleon kuyacurire we huko gwato kuna mbuge ne yambuza ogorotya nababara ari uyu ne bukwata abana beno batikao noteka munyimbaze no bagamba oyani ayimba bajja kugamba oyo ayimba Chameleon tibajja kugamba bitone so hati ikintu cyaba cyango nanye cyeshongoro nakireka but nanye kinabe nyenda kuno jangu akampereza video kuri nyina big song in Uganda bachirewe, but which is okay. Things za kumublaming ubundi nuko abantu bakore imirimo yabo kungatinyo kubanza kandi tinyo wakabiri tuniona no mwishikini bamwita wanu Brad akamuhakora bakajikorana harona no mukenya umishiki wo mukenya bakora mu cyeshongoro umishiki wo mukenya kashoza video wenga achirewe umushija niwe mubi niyo mirimo yayo sire nakora n'umubi nashora tira ba boda abatira kiboko mu mugongo we n'abasitanya gusa umushije mwagize tira dar mu kamera mutakureba no jyano banga so abitukura mu kamera akonika percentage akonikaje so ati washanga industry yonka Abeshongozi no baturugunya kando guta ori mu studio no recordinga ogira Abeshongozi abari yaheru mwe mujye muri ro rwimba rwanga bashi barure gwani uriyo Gravity wagize mu edition baso butabo manager wanje Fred Muziki bari shootinga video ya nanka ya yena na Munji cyeshongoro cyena Munji by then Fred Music akana kwata nanka documentaries we tonda balwa chitombuza tinkubuza urutata uriyo muwande babo nje tanda mzerero nteri for what ni star hapa na star ni star nyo kare ndufani mbe nandi fan wawe njimayiza ngontere ngunyota nakuramzi ngaha kanda naba yarenze arushanga nuti yobure tinisa cy'abantu abantu ababurijo kandi abakora imirimo yawe abakuyamba so ebintu ngebyo yesharambe nuzija isubire iteganisa abantu etinare terecho nguka za Kampala kandi niturebe story yuwa tugambira tujengu twine crediting Roy kuza yakakora collab na Spice Diana tine chegisera runyankore rwitu no so much and I was happy kushanga twine a breakthrough song Western Uganda erifuteri hangariona nanyi mcyo nabini ndonda mbene ubuntu arachitungire muri munanje akozereki achitungire so it's a blessing ikikongera industry yitu yes industry yitu kuno jango abana nibarigayo bakakwatanisa okwereza kurabuza Abeshongozi abato ninga bari hanze tikine bachireba ninyi mushongozo mburengero izo kukiza yo kurabuza nyingi abwenki nizikorana abwenki nizikorana give your hand to someone na wakwateho ayimikireho akwana kureba Geeon ne collab na Roy Geeon ne collab na Medotex Megaton Meva Fifi aron omujono mweta Nashways Skylanta nvinji I can't mention wenji nimbanye nekingu mongeraho ninga nawe nabasa kugira iki yanyongeraho audience yanjye kwa kugiriyaho ayombekeraho yeyi bachireba uriya nateka ngo yakora niyo collab no mwibaho audience yes one ureba tobuje mwibaho but no trying ku winning emitumai ninga namusharinga audience bachireba washanga nka Diamond Tanzania niwakirize yo kureta Abeshongozi the big stars abari muri TZ nugira ngo industry utagyongereho cyamani mweshiki muzibire kuba star in fact na yongera mani Abeshongozi bari selfish cyo kurebera nukorana icyeshongoro n'Omweshongozi muhangu akwima video wakubinagira to mwana tine sente rikamukorera video kunga uine capacity yo gukora video nakurika ngo uteguza gukora ki kugikwereza ninga nakushaba sente z'ubundi z'ugutinya nuza kwemerera ndiyo ninyeyi unshaye miliyoni 30 ninza kuzihanga bachireba so nureba ngo Abeshongozi abahangu ninga Abeshongozi bihangari yitu bar selfish munonga bachireba so Uganda music ba artists bine iyo selfishness egira umwejo hadi njyo kushangira aba legends hatu bari barwana n'abana bato bachireba abato hine
speed bari bagendera ho na trend kandi ntibakwatanisa ikibe kitariho mbire wenyuma bakireba so norebera kimwe ngo hakiriho rutindo ruhango icyo burengerizo kuyakucitegereza abeshongozi baha bakimanya njya kikatuyamba ubundi n'abakampara barebera icyo mwijere in fact generation yanyu tkiya kuba twantureba korabo za chazi to tizikurenga ibiri korabo za badoni oba nibiri neze na mucyarawo nagwe ne yina cyari aha kandi hati korabo ya chazi yo kumanya ndijone bakireba kuguza kureba sister Charity korabo yine akagikorana n'abojo bakar producer aha ndi nizindi z'uv recent abana bakumushikira she's a good person but ekiti kwetengesa wari umwana ine talent give him kandi aba bana nibashaba kugira ngo takwijaga jati nawe nija kwakwezira mani mzee payo korabo nyo nibanyita mzee azifu ninye kubaza kungana iki kitini sana nyine kitwara yangira ati mzee kureki mazima nani ndengu nicetengesa ninkikora kandi ba artists bitu baburenje bwizwa nico bine kwega kandi tukakora cyo na ujangu gatwamera tukajangu omburengerizo wakare twaza gamba the biggest 5 ujangu ogu these are big 5 kuno jangu bona nubakora umuringo ngugumwe ngugu nakozire ningugu nkora industry it create very far hari munonga okuba selfish no yendeza nko muntu urya wenka kungo wire nubushika uwabiro yangire kwata mukona riga yabanwe yabagaye kandi ushanga no mushaba stage kandi ushanga no mwenda no mwetaga akuba nari hari aho takari kirunjo kwatanasa aha alright nutureba turi muntu kwendera Geeon wareba yes abana almost buri artist wena waburenje bwizo waburi Omweshongozi buri blogger ojira umundongo mwe no muntu ryo mu entertainment industry ajira mu generation yanyu y'umwatiro eshaheje inshobeza abana barumuni bakora basi abijire bwa hati se kuruga nkengo 2016 garara higuru enshobeze barumuni bakora ezokuranganiza basa kutera hansi industry ezibine kuhindura ningazi noro biro bwinji ninkunda ko se kigambo kugira ngo we learn by mistakes ikintu cyo kubanza ecya kabiri we learn by experience tinguza kwembera nka braminga uri umuntu abaye no kuyahangirwe okuyayoreirwe okuyakuzire characters z'umuntu zikubasa kumuretera yakore birungi ninga yakore bitashemereye konko mushobeza gukora umutima gwagura umurungi nabasa kuze nyuma yitera umutima jati konke bibe nakora tibishikire then ushanje umuntu nakora ki na recoveringa na yetereza so tingagira ngo bine mistakes zibakora nubakora nitunga abantu basa kugenda tukashaba kusasura tukagenda twakora ki twashaba kusasura then we move on with life so kunganye kingo basa kubagambira music eshahezi it's a good business icyo nicyo kubanza icya kabiri wine talent gikozese tuziye twazo murembe gwa social media hijira mitwe online TVs TikTok Instagram ntimanyisa ki no these are is the biggest platforms actually is Abeshongozi no bakuba bato no bakuba bahango ezibine kubana bayayanda kozesa bakireba nani nyemera kashanga nifite resu umuntu kujyandi yaha iratwore interview nimanye kikongeraho nimanya how this interview can reach out to those people, to my fans ninga abandi abatari ba fans banje interview yanje ne basa kuwininga imitima y'abantu bingi shanje yaba fan wanje ubundi abatari ki atari fan wanje ntwegeraho ibintu bingi and nyoni insima ngo ubwiro ubu kunujyana ububabe buryo bwaburo butwatandika we could be very far kunga buri kintu turahanga nakiretera umbire bwacyo I'm happy as platforms ziriho social media ziriho is promotinga buri kimwe kiriho kunga no kweyongera kubaho ibiyongera kuretera music industry kuba too expensive kunga no yakuba expensive wana umenye cyo kwenda nutunga icyo gukora ki icyo kwenda mnunga twazaho ko kugamba nti twizire kuri no jango ebe bintu bikija umbire bwenyuma we could be very far iwe noreba say you have an authority ninga wafuna obushoborozi
hatujengu abanka president wihanga, what can you add in the entertainment industry? Hata kuja ndio Omweshongozi nkabe ni impereza industry ya art and entertainment njireza ministry yayo. Kuna ministry yayo ngo kukure ministry of health, ministry of labor, ministry of ejire yayo as a ministry of art. Din ngarika nkora na mateka ga governinga industry, corporate laws ziba into active. So shanga ngo Omweshongozi no government yakubane ya umushoro ninga nekora ki kunka buri cyakora any art eyakushoza nebe eyashora content ye yahize tukushohora well managed tubakuza buri umwe kugikozesa agikora musente kana government tungaki umushoro etunga umushoro icyo ngabe ni ikitereza akubasha head nuni ndeba government nefu no Mbeshongozi waza kure UPLS area in existence for years but ni cyongera Abeshongozi ni shuroza sento mbantu mba libraries ba DJs nkahi kunka Abeshongozi abataba registering nayo to kuma sente zabuzira and our music is played everywhere. You think atunga gana chikumu kurugo mu UPLS kandi ndememba wachire hata enyambiriki enyunjiri hoki wachire and in fact wijo kagendo ka performing aro event aro mwana rija kaguza obutungura kaguze cyabo butambara bemyende abobona ni bashashore industry ya music neyongera ho cyango hantasi yihanga akubona abantu binjya bakurya industry. Omweshongozi omwenkanye no shanganye nabantu 10 banje turuye bene families nibarya nibashomesa abana nibakora ki kunka kasinda kuba kutunga nkargari bivure bing performing nkargari yaba kunjweka nkargari yaba abakuntamburiza music nkargari yaba ba organizing a concert nkargari ya on ground byona biri muni biruga idea yiwayo muciro kandika iwe nkiwe umuntu so ukishanga umuntu yakora ikivuru nkecyo ninga concert abe byo kuriya aba byo kunywa abakoza bafutimba tents mahana baha sound managers events managers ushanga n'ikintu cyango ekikuriya industry ekwetwa music. So without corporate industry is a stagnant. That's why nureba politics zitayire muzaji penetrating industry bine shaking ganish njo kurebera abana bato bari yo bargayo nibarabaho because abahango bagira into politics kandi politics batandika kuzu Rwanda zataho industry zatandika kugitegana uriya nahagira ye naremu katumutira ubucupa ubu no wanupu kuriya takuzaye wachirewe industry siskara Omweshongozi tashimiye kuba ine side nyubanye banye to wanupu bakampereza sente nimba naza ko nje nani ngoro banye to naremu bakamba sente nje ninza ko but now bine parties simba wagundi ogune MPI simbrachi binacha NRM tinku Omweshongozi wachirewe ogune MPI simbrachi binacha FDC tingu za Omweshongozi no twagaruka dia government aside twagaruka dia baba twetorira bitukora nabo gamba ba DJ presenter ba MCs obwire bwenyuma hwaho anu mu Western Uganda habe harimo ba DJ ninja bine mentality yo kuja ngo utakubasa kutera music yo runyankore cero cona akamara karugi 12 zo mwazo kusya kasheshe akutera music yo runyankore eri kundo kandi abantu bakudiho kigamba hoki takagira idea yituresere ya made in Mbarara cyaba DJs obwire bwenyuma bakahata kutera music ya Abeshongozi baburengero izoba icyo ningira ngo namazima because twine poor quality of music, poor production ya audios ya videos wahimera ni umazima katera ikishunguro cyanje kikuvumbera oina abantu rukumya buri unoterera music riyare or DJ nayo ugeni audience yawe nuko banakwereze mitwaro 50 kunge ikishunguro kiri kibi bakireba abantu bona abantu bazina bashemererwe babona bakemera bakagira bati you feel bad, you feel like you're not professional in what you're doing. So kunkati music no bagitera akugira ngo Abeshongozi hati bakora music nungi bazo mu studios nungi bakora audios nungi bakora videos nungi bakireba ba DJ ikishungu cyakiri kirungi DJ taguza kwanga kukitira nakukitira shana bandi ikindi gire kureba actually ngakiruyizing sometime back ngo ba DJs batandikire ku taking sides
ngweje ni camp ya Geeon tubakoze yari Mbarara tubakoze afitera music yondije Omweshongozi baburengera bizoba akireba icyo nangwa kiri ni kita music yaha ushanga ngo hariho ba DJs utafitera music ya Geeon because narwo mu camp ya nanga n'ubundi mu Mbarara ndumu I should be recognized ushanje takuza afitera cyeshonguru cyanje natira icyo wa camp ye hato umuntu uryo umukurikiza music ninga fan ayibuza ko ngashuga Omweshongozi karya kandi batira ibishunguru byuri kandi nawe arya kugira ngo tine music n'unyine ngatine music kandi kugira ngo DJ tabine abinjini batira ibyuri bakireba icyo nacyo kishisha ki shisha music kigigarira nyuma so kuba kwega kumanya business tikikwetenyesa kumangu yaza kutera music tira music Omweshongozi yija akija ubana muto ubana muhango appreciate him mwakiri muri recognize nyabantu bamenye ngwarumu nikimwongeraho kandi we nikikongeraho bakire wadirike shunguru cy'abantu bamureba bamanya ngwakoze iki ngwaro kunga kwija ukavimba ukanga uriya no wakutsindika management yakajyanga utayo flash batereke shunguru cy'eshunguru cy'isya hati nguko nyine cy'eshunguru cyecu sina wendo teka siziri na mu laptop yange kandi bakego Uganda hatubona ba DJ bitu babona n'abaganda b'abanyankore bitu baso kunga nimbashaba nyinga ngabe nimbashaba ngo campus tuzikumara tuzikuyamba ntwenda connection everywhere tukamanya nyu yangira futira music yanje nyinshi kandi mbasa kuyamba n'ibintu bingi ubwiro bingi nimbita into social life nyinshi kandi uzafutunga ikizu kunga tukuja futira Chameleon ngo ija kuyamba ninyi tukuzafutira ndicari wawe noza kushika okutina kuntera because no mangu cyo gukora tikirungi ufene kizubu cyawe yanga kutera cyeshunguru cyanje ati ni gukora ki kuntere sumaje ati mwana natunga ikizubu iki neki ninga nyamba hana bakireba bubongane bari mitinga migisha yabo because tokamanya kandi abakugira ngo Abeshongozi connection yabo ingere yiba kubashyikirira nayo emico ni mibi uriya nakwija vimbira yisanjire nko kuwanoga no atari Omweshongozi uri kubasa kutaha Mbarara atabongire aha DJ ubwo yanakikora nakoresha impango yari Omweshongozi we izo gataha Mbarara DJ's box harimo MC harimo DJ nubanzo gendo babongaho uzantebe yawe ukora ki ushitama we ne cyeshongoro ni management n'abantu abuje nabo bakitwarayo katugire ngo utakini bakireba kunga ningira approach ya bubonga nibenda buri kintu nubuhango kukirana n'Abeshongozi bakireba which is okay it's your show busy kunga just up appreciation kugira ngo Omweshongozi yija tera music tikine kushara mazuma at the end of the day nyoni ndeba ngo entertainment industry yona ne yetororera Omweshongozi konka na DJ yatagitera music yawe n'abantu barajimana no kwato mukono gogu naka kwato mugwawe mukimuka mwene bakireba so nito tubahereze mirumo amabaraga kubegataro tubakutungira mirumo Mbarara batera music bakireba ibivuru batera music amabagana batera music ninkwete je tine Geeon tukwendera uri kwendeje shaha Geeon ukuba nenda Geeon na mufunata na kuyahi uri Mbarara ningo katurugaho ayigira ashinga bargaho ijini Uganda azurungazi ndi mu Uganda ndi everywhere wano nyenda Mbarara mushikana wono ndo Omweshongozi kuriga Kampala akariga Kampala kavuga kaza kabari kuza kweshongwa no tikine makuru kugira ngo nyine kubanda Mbarara bamanya ngo ubundu Mbarara nyine kubanye ninkunda mnonga abantu banje ninga nyine kubanye shongora abantu banje abambara ejo nayo ni selfishness kurangwa imwe mwendeze cyane mugume nacyo ashiba bande tubaricyuraho ninga bo tubarikiryaho ninga bo tubarikimanya anda n'ikindi kirakura abantu umwe bagamba kugira ngo music ngwitwa Abeshongozi tandikire kweshongora mu Uganda ashinza guma audience emwe twenda to extending territory zetu nuza kambara Abeshongoro by'Nyankore babikunda kunga tubakubihura ja umwana yimba burunje nyimbaze nungi ne wakiriteka mu bigambo nga bibiri by'Uganda manye kicyoyi bakireba ntwenda fan base yiyongere tukuza kweshongora Abanyankore bonga ntwenda ihangari yona no yendensi yona ntuzina music ya South Africa takumana ibiye kumanya abakongo abakongo utakufura na language konkuhura mu kakagambo kamwe echo nyoti nchine mbuzuvu obani ntura Mbarara obani ntura Kampala zurungazi am around wanu nyenda nuntunga ninkutunga
okuntunga nuza social media platforms zanje waza Facebook nyineho page Geeon general cyandiko chezayo Geeon Geeon haro inamba za management haro emails waza TikTok Geeon Geeon official haro inamba haro emails buri kimwe cyona no wasa reaching out my management waza Instagram the same waza YouTube the same so tinkabura wazo mba promoters wazo mbantu ukajoti nazo wa dijogu ari muri Mbarara nyende namba ya Geeon Tinkura bitwe Ankole Media kabuza DM soda na tukabura Geeon anashimushija nkanye nimba weteje Geeon tukaheza tine kesho nguruka kuwa tuhereza kapera wade twaganira no mare kunka kesho ngono bakita okundo takukunda urakunzira umuntu atakukunda kibire cyaza kumba ho naje namanya ngunkire mutuna toka kirengire shayo nani kikushikaho sanugu cameraman wanje no bachikoze ai bambera haka wache sakesho ngono kaja rukundo ni rukundo jeji amazimo kukunda tari kukukunda hey rukundo neganzya nabana amazima reba impikiza Geeon nguona tonsasiriwe amazimo kikiriza nyuwo kankunda chimanye nguni nabazeire reka kumbona bonesi woti ndyefuzi osasira umutima gwanje amazimo sasira magara ganje bwira hamagufa nundeba hati nkagumuke byo byo nakaberega ndire ngo riyo wajengo hamira ariwe niwe ariza akakohindura angambere uko mutima karubaye ibintu byekora byo kagira ikirije kije uzawo ukimire yawo okamujota mirari kaheza oreba yakubuzabuza atushara muto ogwa mission akijana mission mwe nuko nawo kandi nawo ubwo ari yaho ninga nibindi Durije wewe wewe munonga wanatureba ari Nkore Media TV ni Beazine Zj Celeb wa Mbarara kandi twaganira ibigambo byinji by'amajezi bikombeka industry yitu na General Geeon we bare abwesha zawe we bare for your time. I'm happy to have you and it is your home every time every day every time I'm there mukama nakora